Nakon eksplozija, barutane i smrti vojvode Stevana Sinđelića sa njegovih 3000 resavaca, srpska linija fronta se raspala. Turci su predvođeni Seraskerom Huršid Pašom prešli u ofanzivu i počeli sistemsko osvajanje napuštenih srpskih položaja. U danima koji su usledili, planovi o zauzimanju Niša zamenjene su pokušajima da se sačuva ono što je ostalo. Morava je ponovo postala linija odbrane. Poraz u stvari na Čegrarskom boju je doprineo da se oslobođenje Niša odloži za nekih 70 godina, tako da su Nišlije jedan čitav ljudski vek trpele torturu turske vlasti. Bitka na Čegru predstavlja prekretnicu u do tada uspešnom Prvom srpskom ustanku, koji je nakon nje krenuo svojom silaznom putanjom. Ogorčen tim činom, Huršid Paša, tadašnji zapovednik grada Niša, je inicirao izgradnju Ćele kule. On je naredio da se glave srpskih ustanika odrube, da se kože u stvari skinu i da se napune pamukom i tako pripremljene kože su poslate sultanu u Carigrad kao znak velike i trijumfalne pobede. Ali Huršid Paša nije želeo samo vojnu pobedu. Želeo je da ostavi trag, onaj koji će zastrašiti, obeshrabriti i poraz učiniti većim. Tako je rođena njegova naredba da se od lobanja poginulih Srba, posebno onih iz Šanca na Čegru, podigne kula. Ne samo kula, već opomena. Ne samo opomena, već poruka čitavom narodu. Na mestu zvanom Stara kapija uz drum na ulazu u Niš iz pravca Carigrada, radnici su danima ugrađivali lobanje u zidove. Bilo ih je 952. Kula je podignuta u obliku četvrtaste prizme visine 4,5 metra sa nizovima lobanja ugrađenih u malter i opeku. Zvala se Ćele kula. Zidovi su bili debeli oko pola metra i glave su uzidane sa spoljne strane u sveži malter. Dakle, kula je građena od kamena, maltera i greda. Kulu su zidali niški zidari i majstori i ima neko kazivanje da je Huršid Paša plaćao po 25 groša za svaku glavu. Putnici koji su dolazili u Niš morali su proći pored te kule. Niko nije ostajao ravnodušan, neki su okretali glavu, drugi su žmurili, a treći su skidali kape. Kula je govorila više od svake povelje. Ovde je sloboda plaćena lobanjama, ovde je narod koji se usudio. Tokom vremena kula je propadala i sredinom negde 19. veka u vreme vladavine Mithat Paše prosvećeni turski zvaničnici želeli su da uklone Ćele kulu, da uklone sve znakove varvarstva, ali su se uplašili reakcije muslimanske svetine, tako da su od toga odustali. Vremenom osmanska vlast je slabila, a značenje Ćele kule se menjalo. Ono što je trebalo da bude spomenik strahu postalo je spomenik otporu. Kula je počela da okuplja Srbe ne kao mesto strave, već kao svetilište. Kada je 1833. godine prilikom svoje posete Nišu francuski putopisac Alphonse de Lamartine video Ćele kulu, zapisao je: "Nijedan narod nema ovakvu vrstu spomenika. Ova kula je strašnija od svih obeliska Egipta. Ovo je narodna Golgota." U drugoj polovini 19. veka srpska kneževina sve više pokazuje interesovanje za Niš i jug. Kada je grad konačno oslobođen 11. januara 1878. godine, Ćele kula je već bila prepoznata kao simbol. I teško je reći šta su osjećali srpski ustanici predvođeni Milanom Obrenovićem kada su došli i poklonili se senima junaka sa Čegra. Odmah nakon oslobođenja izgrađena je nadstrešnica i na taj način kula je zaštićena od daljeg propadanja. Godine 1892. za vreme kralja Aleksandra Obrenovića kula je prekrivena zaštitnom kapelom u srpsko-vizantijskom stilu. Iznad lobanja podignut je kupolasti svod,
a u kapeli je postavljen mermerni oltar. Kapela je sagrađena u stilu crkvene arhitekture po projektu beogradskog arhitekte Dimitrija Leka. Kula je tokom svog postojanja imala više rekonstrukcija. Prva rekonstrukcija je bila povodom 100 godina obeležavanja Prvog srpskog ustanka i tada je unutar kapele postavljena ploča Karađorđu i čegarskim junacima, kao i ploča francuskog pesnika i diplomate Alfonsa de Lamartina, koji je prolazio ovim krajevima i koji je u stvari ostavio prvi trag o postojanju ove kule 1833. godine. 1938. godine je napravljena ova bista koju je izradio niški vajar Slavko Miletić. Nakon Drugog svjetskog rata Narodni muzej je krenuo da se stara o Ćele kuli i ona je 1969. godine proglašena za kulturno dobro. Tako je Ćele kula postala spomenik kulture, ali i mesto tišine. Danas ona je pod zaštitom Republike Srbije, a godišnje je poseti više desetina hiljada ljudi. Turisti, đaci, vojnici, hodočasnici, svi zastanu i svi ćute. Poslednji put je pod ingerencijom Zavoda za zaštitu spomenika pre 2 godine okrečena, zamenjena limarija, tako da se mi zaista trudimo da očuvamo ovaj izuzetno značajan spomenik. Ali Ćele kula nije jedini čuvar sećanja. Na samom brdu Čegar, mestu gde je Stevan Sinđelić izvršio posljednji čin borbe, prvobitno nije bilo ničega. Samo ruševine šanca, ugašeni barut i isušeni rovovi. Po oslobođenju grada od Turaka podignut je jednostavan spomenik koji je imao drvenu ogradu i natpis. Spomenik na Čegru je nastao u više faza. Prva faza se odigrala 1878. godine, kada je zapravo postojala jedna velika inicijativa da se tom značajnom događaju iz istog veka, ali koji se desio znatno ranije, zapravo posveti malo veća pažnja i da se mesta koja su bila bitna za Prvi srpski ustanak i za boj na Čegru zapravo na jedan bolji način prezentuju javnosti i da se oda počast poginulim junacima. Tako je te iste godine odrađena neka prva intervencija na samoj Ćele kuli, kada je dodat jedan mali zaštitni krov i iste godine je podignuto prvo spomen obeležje, dakle 1878. na samom Čegru, na prostoru gde se zapravo nalazio šanac u kojem je bio Stevan Sinđelić sa svojim ratnicima, vojnicima i gde se zapravo desila ta velika eksplozija koja je trebala da zaustavi nadolazeću tursku vojsku i da pruži odstupnicu ostatku srpskih vojnika koji su bili zapravo stacionirani na 6 pozicija u tom delu iznad Niša. Tek početkom 20. veka, zahvaljujući poduhvatima niških učitelja, istoričara i lokalne inteligencije, pokrenuta je inicijativa za podizanje dostojnog spomen obeležja. 1927. godine, na osnovu projekta arhitekte Julijana Đupona, gradi se ono što mi danas doživljavamo kao spomenik na Čegru. To je ta monumentalna kula koja ima 2 prilaza i u čijem se podnožju, odnosno u samoj bazi koja je napravljena od kamena, nalazi i dalje to prvo spomen obeležje. Međutim, kada posmatramo arhivske fotografije i projektnu dokumentaciju, koje naravno ima i u Zavodu za zaštitu spomenika kulture Niš, možemo vidjeti da su se na samoj kuli takođe desile značajne promene, tako da u prvoj nekoj varijanti nije postojala bista Stevana Sinđelića koja se sada nalazi na samoj kuli, već je ona dodata kasnije. Takođe u tom postamentu koji sam pomenula, koji je od kamena, napravljeno je više izmena. Umesto topova koji se sada tu nalaze, bile su 2 skulpture vojnika za koje ne znamo šta se sa njima desilo i kako su one zapravo sklonjene odatle i zašto je došlo do tih nekih promena. Puno izmena se desilo na samom prilaznom stepeništu, na tom nekom nasipu zemljanom koji zapravo simbolizuje tu vrstu utvrđivanja zemljanog, kako se desilo
tada, početkom 19. veka, i to je zapravo bio jedan sistem fortifikacije koji je branio vojsku od napada neprijatelja. Tako da to ima puno simbolike u tim nekim detaljima, ali očigledno da se tokom vremena i verovatno povodom tih nekih velikih datuma kada se zapravo obeležava prvi srpski ustanak i boj na Čegru, bile su različite ideje tih nekih ljudi koji su se bavili obnovom tog spomenika i zato je on pretrpeo izmene. U ovoj formi možemo da kažemo da on postoji od početka 70. godina, kada je se desila ta velika obnova koju je radio Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Niša i 2008. godine za veliku godišnjicu, 200 godina od boja na Čegru, takođe su izvedeni radovi, ali oni su bili u nekom manjem obimu, da bi 2024. ponovo sproveli sveobuhvatne radove. Međutim, mi se zaista nismo bavili prošle godine nekakvim velikim izmenama. Mi smo samo probali da tipa pronađemo koja je bila originalna boja na samom spomeniku, da na najbolji mogući način saniramo ono što je oštećeno i da ga, eto, ostavimo budućim pokolenjima da i oni mogu da se brinu o njemu na adekvatan način. Svake godine, 31. maja, održava se godišnjica bitke na Čegru. Danas, kada posmatrate brdo Čegar i Ćelehulu, ne gledate samo istoriju, gledate ogledalo narodne duše. Na Čegru je izgubljena bitka, ali je dobijen smisao. Na Ćelehuli je sahranjena vojska, ali je rođena legenda. U tom delu iznad Niša. Tek početkom 20. veka, zahvaljujući poduhvatima niških učitelja, istoričara i lokalne inteligencije, pokrenuta je inicijativa za podizanje dostojnog spomen obeležja. 1927. godine